ওগুলো গোসলে সীমা রাজেন্দ্র 가미요 공심이 좀 가미니 이제 중석에 놓고 거는 우대서 공시 같이 몸이 암사역 할 공기 동안 NGO 할 오늘 비싱비싱 이제 중국에 놓고 거 이렇게 사건 놓고 세븐 어로 패밀리 에 패밀리 공로스 주로서 되게 많이 rumbuy dahil duit itu kebangun dahil bilang mana duit saya belum nukung ni cuma so help mana yang orang disingkir borok tanah ni kering orang lockdown ni dia ada orang NGO ni disingkir ni cuma 뭐 사분이 날 것만 봐. kami ni kurung leadership tawara sini konsep ni chairman vice chairman ko tawa tai NGO society ni Belum mai bagus kurung.